أما دقي فدو جن يا بخونو غوري غرا فردو كباكي با ممنتها بهاديا ممنتها سبكون دقي سني تنتظرين الدفكاتي يا بخونو قدون أولو أني براكورنان كان دبين دبدتين في الراج اللي سأني قداتو دبئ قداكي يا دبئ تنافين برودا أني ندورن دابتنا كلاشكي يا نهركتين كبنا ديرا فين قالوا دمتون لك بدا أني akka jalloba burakuno tanadira wa mura amma dagay faddu jende ya bokuno guri gurra furaddu maka kanarratti meekantam galafatani meekantam ajjeesani ميكار كامل مراني إجا دامسني ميكان تمنا هدات لبوت قرارني ميكان تم رساسني كامساني غيزتي أفيد كبان جراءتني ميكان تم تتي وريك ميل بوساني دبني كنافو يا بودي سفرا مكا خنان انتبتي أكنان جيتو بخواني نان جتو نيكا أما دقي فدو جن يا بوكونو غوري غرا فردو hogganoota Oromoo yaa ka hojii raawwattee seenaan galattee jirtu yaa ka amma hogganaa jiraatu yaa ka boru hogganuuf jiraatu dhaggeeffadhu akka hiriyyaatii yoo wal shuumani akka gandaatiin yoo taayitaa waliif hirani akka gosaatiin yoo maadhee dhangalaasani akka kutaatiin lafa jalatti yoo wal jaarani ummata dura wanni tokko akkan dhokanne yoo beekuu baatani qabsaawaa dandeettii qabu yoo irraan tarkaanfatani akka firaatii yaa bookunoo yoo wal dhiheeysani kabaa kibba oromiyaarraa bahadihe oromiyaarra akka dandeettiitiin hogganoota wal keeysa maquu yoo baatani waan hojjattu keeysatti waaqayyoo sodaachuu yoo baatani amma yaa bookunoo garuutuun dhaqani eegee galaa conkollee abbaaniif dhaaduun tollee amma dhaggeeffadhu jende yaa bookunoo gurii gurraa fudhadhu kaayoo damuudan malee ilma namaa muudani nagayee deeyfatanii eega heeraan bu'ani kasi boodaan dhufuuf fakkii tahuu malee deebi'anii maaliif gaabbani akka heera gadaatti saddeetuma bulchanii saddeettama bulchuu maaliif jaalatani yoo rakkoon jiraatte yaa bookunoo qora sabaa yaa'amani waan qorri sabaa murteessuun bulanii bulchani ummanni si haa shuubu malee
hujiin si haashuumtu malee akkamiin of shuumani if duraa fi soogganni gadaasaa fixannaan jijjiiramuu qabani biyyoottiin har'a samiirra baate tuni akkasiin gurguddatani heeraa seera ofii ol aansanii jala bulan malee ofii gad aansanii miilaan irran deemani akka nama heeraa seeran qabneetti qabsoo oromoodhaa olii gad oofanii maaliif daadarkeeysanii akkanaan jechuu beeka waan hinaan jettuun eegaa amma dhageeffadhu jenne yaa boqunoo gurii gurraa fudhadhu xiqqaa guttaan baqattanii ayyoo eenyu dhiiftanii biyya faranjii deemtanii jiruun biyya faranjii azaabaa yaa boqunoo jannatan seeni diddii maatti malee biyya faranjii keessa sagaliin haqaa fe'ani biitti faranjii mana hidhaati yaa boqunoo anaa hidhaa kuufee anuma nan gaafattani warri amata 50 biyyaan baaqeessa jiraate imimmaan fitatanii dhiiga booyaa jiraatani biyya teenya irratti haa lollu malee irratti haa dhumnu malee oromiyaa dhiiftanii eeysa deemtanii dachaanee nu dachaasaa yaa boqunoo biyya ofii malee jiruun egerre'anii akkanaan jechuu beeka waan hinaan jettuun eegaa